laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من البدع ومن الضلالات ومن دخول النار ويجعلنا من سكان الفردوس الأعلى. فأيها الأحبة، فإن من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى علينا نعمة الإسلام، ومن أعظمها أيضا نعمة السنة. باو يد الله سبحانه وتعالى دوانو نلال محمد صلى الله عليه وسلم haray kono yo musidɓe tedduɓe, haray anden nema ɓurɗo mawnude mo Allah subhanahu wa ta'ala neminen on ko waɗugol en julɓe. ala nema mawnuɗo ha hewtiti oɗo nema ko ɗum si Allah subhanahu wa ta'ala inni qul bifadlillahi fabidhalika falyafrahu. yeetoɓe muhammad ko ɓural allahu subhanahu wa ta'ala ngal ko ɗum ɗon woni ko ɓe haani wertorde, ko ɗum ɗon haani ɓe weltinde. dhalika khayrum mimma yajma'un, ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude idi ko ɓe mooɓata immorde e piiji aduna. ko ɓuri noon kan mawnude e nema on ka nder islam ko hawrindinede jokkugol laawol ngo ɓurɗo moƴƴude tagore nden wonno e muɗum ngol, ko ɗum muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, ko ɗum woni nema sunna on. haray julɗo si o fini o tawi ko julɗo mo duwa yettude allahu subhanahu wa ta'ala moƴƴa. wana noon kadi so hawrindinama jokkugol sunna mo duwa kadi yettude allahu subhanahu wa ta'ala moƴƴa, sabu jarnugol nemaji ɗin no jeeya e sabuji ko ɓeydata nemaji ɗin. wono kanko allahu subhanahu wa ta'ala tigi o inniri noon ka qur'ana makko, wala in shakartum la azidannakum, si tawi tu woni on jarni nemaji ɗin mi ɓeydanayi on. wala in kafartum inna adabi la shadid, kono noon si tawi woni on yeddi ande kal lette anɗen ko tiiɗuɗe ko sattuɗe. haray si ɗum ɗon feƴƴi fa hadithuna fi hadihi l jilsa, yewtere men nden e ndeɗo jonde e nder ɗiɗo sayiji nde yiiloto yoga e seeɗa ko ɗum woni wasiyeji ko wasodirten enen ɓe musidɓe tumbuɓe ɗo e ndeɗo jonde. haray en ala e wadde muhadara tawa ko toɓɓere wotere toɗɗande, haray ko wasiyeji tum wasodirten andintinen ko yowiti fifiyake oɗo dina meɗen. haray ayyuhal ahibba, haray ko ono yo musidɓe tedduɓe, wasiye arano mo wasodirten e ndeɗo nokkure ko ɗum woni
mo wasiye kadi mo allahu subhanahu wa ta'ala wasiyi en enen ɓeeɗo julɓe wasiyi kadi ɓen attinoɓe en ko ɗum attinoɓe ɗeɗo mofte ɗum woni ummatu muhammad haray ɗe wasiyo goto kala on ɗo wasiye ko ɗum woni hulugol allahu subhanahu wa ta'ala oɗo ko winte kon kulol allahu subhanahu wa ta'ala ko ɗum ɗo woni wasiya allahu subhanahu wa ta'ala wonande aranɓe ɓen e sakkitiɓɓen fof wona kanko allahu subhanahu wa ta'ala o innir noon ka qur'ana walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah pellet men wasiike ɓen okkaɓe defte attiɓe on e onon kadi nde huloton allahu subhanahu wa ta'ala ko oɗo kadi woni wasiye nelaɗo muhammadun sallallahu alayhi wa sallam mo ɓe attino wasiyade ɓeɗo sahabaɓe maɓɓe nde ɓeɗo sahabaɓe ɗaɓɓirnoɓe ko innete ko wasiye won ari noon ka hadithi irbadu mum sariya radiyallahu ta'ala anhu o inni wa'adana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam maw'idatan wajilat minha alqulub wa dharafat minha al'uyun فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي كانكو عباد بن سارية وإن نلال محمد صلى الله عليه وسلم ميدي من واجاده واجو يتينغو gite ɗen hibbi ko winte kon gondi ɗum ɗe wulli ɓerɗe ɗen huli on say min wi'i ko an yo nelaɗo ngu waaju maɗo aynay ko waaju neɗɗo wayntotoɗo joni noon wasiyo men haray ko honɗum wasiɗa men wasiye arano mo nelaɗo muhammadun sallallahu alayhi wa sallam wasiyino ɓeɗo sahabaɓe ko ɓe innoɓe usikum bi taqwallahi hilan wasiyo on hulugol allahu subhanahu wa ta'ala e nanugol ɗoftano hooreɓe ɓen kono sen taskiki hadith on wasiye arano on ko ɓe yamiri ɓe ko ɓe wasiyiɓe ko hulugol allahu subhanahu wa ta'ala ko ɗum si tawi woni hara julɗo kala sonowo sono mo duwa dartude hoore makko o hula allahu subhanahu wa ta'ala e kala nokku ko wawi wonde sabu ko ɗo woni wasiye allahu subhanahu wa ta'ala wonan nden ko ɗo kadi woni wasiye nelaɗo muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ko ɓe attino wasiyade ɓeɗo sahabaɓe ɓawo nde ɓe ɗaɓɓirde ɓe ko innete kon wasiye hara enen kadi wasiyo goto kala enen tumɓe ɗo ɓen ko ɗum ara nun ɗum hulugol allahu subhanahu wa ta'ala ko inte noon kulol ngol ko waɗugol yamiraɗi ɗin acca haɗaɗi ɗin haray ko ɗo wonta wasiye arano e nde ɗo jonde meɗen wasiye ɗimmo mo wasiyoto ɗen julɗo goto kala enen tumbuɓe ɗo ɓen ko wonata ɗum ko attamassuk bilkitabi wassunna ala ma kana alayhi salaful umma ko jogitagol qur'ana e sunna on hara kadi kono feƴƴuɓe moƴƴuɓe ɓen faamirno non qur'ana e sunna oɗo wasiye no jeeya kadi ko ɓuri piiji ko ɓuri mawnude ko julɓe ɓen duwa wasodirde tentini oɗo zaman mo wurɗen e muɗum tawi ko zaman mo fitna ɗuuɗi e muɗum zaman mo tawata ko ukkata goɗɗo e mere kon no wiɓiti e cenɗe ɗen fof immorde e noddayɓe majjinayɓe ma immorde e piiji sowonsinayɗi julɗo on ma welsinayɗi julɗo on e kaaɗo diina makko haray ɗen duwa ɓurde wattande ila moƴƴa jogito qur'ana e sunna kono hara kono feƴƴuɓe moƴƴuɓe ɓen faamiri noon sabu ɗen andi no ari e hadith nelaɗo muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ko ɓangini wondema ɗeɗo mofte maɓɓe sakkitorde ɗen ɗum woni wuureɓe ɓen ka sakkitorde zaman ɓen ɗon ɓe hawroyay ko ente kon fitnaji e jarrabuyeji aafiya on fof ko waɗa koko arande mofte amma sakkitorde nden albalawuji e jarrabuyeji aray
haray si woniri non julɗon no duwa renude ka ɗo dina makko. haray jokkugol ko entegal alqur'an wa sunna no jantorneɗen noon ko muqaddima ko ɗum ɗo ɓuri mawde nemaji ɗin fof. tawa kadi kono feƴƴuɓe moƴƴuɓe ɓen faamirno noon qur'ana e sunna. limadha nuqayyid hadha alqayd, ko honɗum waɗi siɗen tonga nde ɗo yewtere nde yewta wo innen sen inni qur'ana e sunna, hara kono feƴƴuɓe moƴƴuɓe ɓen faamiri noon. sabu ma min firqatin min firaqi l'islamiyya illa wa taddaci annaha ala alkitabu wassunna, wa kullun yaddaci waslan bi layla wa layla la tuqirru lahum bidhaka. sabu ala e feddeji dambitiɗɗin ka islam sina haray hiɓe aaƴo hiɓe noddito kamɓe kadi ɓe inna ko kamɓe woni jokkuɓe laawol nelaɗo ngol, ko kamɓe woni jokkuɓe sunna on. fedde hay wotere ala sina harane noddi ɗum ɗon. fedde hay e wotere feddeji islam ɗin ala innayde menen na nelaɗo men jokki, menen ko laawol feere goo men jokki. hay si tawi woni noon an neɗɗo faamuɗo e qur'ana e sunna, sa taskike ɓe anday na nelaɗo ɓe jokki, kono kamɓe haray ko ɗum ɗon ɓe aaƴi. lidhalika karamo koɓɓen ɓe inni haray be neɗɗo sunna tigi tigi faalaɗo jokkuɗo nelaɗo muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ko ɓe wonno e muɗum kon, o ɗaɓɓita honno feƴƴuɓe moƴƴuɓe ɓen faamirno noon kankadi o faamira noon, hara o faamanaali hoore makko, o ƴettaali kadi faamu goɗɗo tawata ko lundi faamu ɓen ɗon. sabu fedde ala sina hara noddite ɗum ɗon. ɗum noon le kadi la budda be waɗa fi honɗum, sabu enen sakkitiɓɓe nga lam nuashir aw lam nuayish ko ente kon zaman al wahay. enen sakkitiɓɓe nga en tawanoka en wurano feendo wahayu on jippoto. wahayu on jippi e nelaɗo muhammadu sallallahu alayhi wa sallam, tawi ɓe wondi e woɓɓe ko ɓeŋinte assahaba alkiram, ɓen ɗon ƴetti e nelaɗo diina kan. feƴƴe ɓen ɗon jokkiti ɗon attabi'un, ɓen ɗon ka ƴetti e sahaba ɓen diina kan no ɓe ƴettirnon e jungo nelaɗo. feƴƴe ɓen ɗon hikkit ɗon attabi'u tabi'un, ɓen ɗon kadi ƴetti e ɓen ɗon wano ɓeeɗa kadi ƴettirno noon e jungo sahaba ɓen, eno sahaba ɓen ƴettirno noon e jungo nelaɗo. ko noon ƴettira ha hewti en ɗo. ko ɗusnari hadis selluɗo mo abi hurairata filli radiyallahu ta'ala anhu, nelaɗo muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ko ɓe sappino ɗum ɗo, ɓe inni sahabaɓe maɓɓe ɓen tasma'un wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum. ɓeyni onon sahaba ɓen on naniraylan, ko ɗum on nanay, on naniraylan, nanire kadi e jungo moɗon, ko ɗum hikkuɓe ɗon ɓen kamɓe kadi ɓe ƴetti e jungo moɗon. nanire kadi ɓen nanuɓe e jungo moɗon. ko noon silsila on ardi ha hewti en nga. si tawi noon woni hewtiɗo hande tawata hiɗen e duuɓi wurure e 497 fergu nelaɗo, na dey innugol gila wahay fuɗɗi jippade, ko fergu nelaɗo. si goɗɗo ari addani en goɗɗungo kesum ko lundi laawol ɓeeɗo, haray ɗen andi ɗum ɗo wawata wonde goonga. way haray o wurano, o tawanoka e ƴettunoɓe e jungo nelaɗo, o tawanoka ƴettunoɓe e ƴettuɓe jungo nelaɗo, o tawanoka kadi ƴettuɓe e ƴettuɓe jungo nelaɗo ɓe. haray ko be o ƴetta faamu ɓen ɗon ngun, o gollitira ngun ɗon. si tawi woni mo faala jang himo faala kisiye. dalil ɗum ɗo no ɗuuɗi ka qur'ana e ka sunna ko tindini wondema. si tawi woni en ƴetti qur'ana e sunna, kono tawi ko faamu men ngun wonɗen e yaarude, ma ɗum faamuji woɓɓe goo e sakkitiɓe ɓen tawa no lundi faamu sahaba ɓen, ɗoni wuurduɓe nelaɗo ɓen muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, haray en oñoto, en wawata wonde laawol feeñu gonga wongol. bila shak no jeeya e ɗin dalillaji
aya ko Allah subhanahu wa ta'ala inni don wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah subhanahu wa ta'ala ni kala wo yeddudo nelaado on wa man yushaqiqir rasula o lundomo o yeddamo ɓaawo goonga on feeñandemo o jokka kadi laawol harana laawol gonniɓe ɓen ɗon mi hallu shahid o wa yattabi gayra sabilil muminin o jokka laawol harana laawol gonɗiɓe ɓen. oɗo aya daroden e makko seeɗa taskoɗen Allah subhanahu wa ta'ala yiɗo piijiɗi aya o ara nun ɗum oyin taw kala yedduɗo nelaaɗo on ɗon en lurra o inni kadi o jokki laawol harana laawol gonɗiɓe ɓen ko ɓe woni ɓen par ce que piijiɗi ari aya o wa man yushaqiqir rasula kala yedduɗo nelaaɗo on toɓɓere aranere nden ɓaawo gongam feeñandemo o yedda nelaaɗo on toɓɓere ɗimmere nden wa yattabi gayra sabilil muminin o jokki kadi harana laawol gonɗinɓe ɓen ɗiɗiɗi ɗi ardi aya o Allah subhanahu wa ta'ala o innaali ɗum kala yedduɗo nelaaɗo on ɓaawo gongam feeñandemo o hatti ɗon o tokki ɗon o jokki harana laawol gonɗinɓe ɓen. joni noon karamo koɓɓe ɓe inni mu'minuna on faandaɓe ɗo arano e naata e ɓe maɓɓe ko sahaba ɓen ko kamɓe woni ko faanda kamɓe won ɗo gonɗiɓe faandaɓe ɓe sabu hay enen hay so tawi ko dalilu ko integon aqli awa yaara goto innataɓen gonɗinɓe faandaɓe ko mimma oɗo haray ko yaar jokkalam ma jokka oɗo ɗen andi goɗɗo ko ala sina ɓen feƴƴuɓe moƴƴuɓe ko ɗo inti a salafu salih feƴƴuɓe moƴƴuɓe ɓen. oɗo aya no jeeya dalillaji ko tindini wondema qur'ana e sunna wona ƴettugol e faamuji men ɗin ma e faamu woɓɓe sakkitiɓe ga tawa no lundi no feƴƴuɓe moƴƴuɓe faamir non dalil on oɗo aya no jeeya kadi fayin eɗin dalillaji ka qur'an on ɗon aya ka no ɓurta e gal laɓɓinande o aya mo janguɗen ɗa nanen ko Allah subhanahu wa ta'ala indan suratu tawba was-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar walladhina ittaba'uuhum bi-ihsanin radiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dhalika al-fawzu al-'azim. Allah subhanahu wa ta'ala inni was-sabiquna al-awwalun ɓen attiɓe arande natugol ka islam min almuhajirin immorde e ferno ɓen iwi makka yehi madina wal ansar ɗum tawanoɓe madina ɓen Allah subhanahu wa ta'ala honɗum walladina taba'uhum bi ihsanin e ɓen jokkuɓe ɓe no moƴƴiri ɗon mahallu shahid on ɗo kadi aya on darɗen e makko seeɗa taskode ko groupeaji tati ko noneji tati jantaɗo e aya on aranɓe ɓen almuhajirun enen ɗo foppu goto e men jeyaka e maɓɓe sakkitiɓe fof goto jeyaka e ɓen ɗon wal ansar ɗon ka sikki ala sakkitiɓe jeyaka e ɓen ɗon Allah subhanahu wa ta'ala ni honɗum walladhina taba'uhum bi ihsanin e ɓen jokkuɓe ɓe homɓe ɓen aranɓe attiɓe ka islam ɗum muhajiruna wal ansar no moƴƴiri Allah subhanahu wa ta'ala radiyallahu anhu wa radu an don heɗi feddeji tati ɗiɗo ɓe noone tata jantaɓe ɗo fof Allah subhanahu wa ta'ala no fodi ɓe ko innete kon wondema o welama ɓe ɓen kadi ko welaɓe Allah subhanahu wa ta'ala himo fodi ɓe kadi aljanna kono aranɓe ɓen en tawaka e maɓɓe ɗimme ɓen en tawaka e maɓɓe ɗen andi ko honto tawete ɗen ko ittiba'u as-sabiquna al-awwalun min al-ansar wal muhajirin ko ɗon sen tawete jokkugol feƴƴuɓe moƴƴuɓe ɓen attiɓe ɓen ɗoni feruɓe ɓen e ansar oɗon jeeya dalil ka qur'ana e ko wona ɗeɗo ayeje kono e yondinora ɗeɗo ɗiɗi tun way haray wasiye yinnande ɗon toɓɓere tun arten kadi ka sunna no woodi dalillaji heewuɗi ka tindini wondema kadi be jokken laawol ɓeɗo feƴƴuɓe moƴƴuɓe no jeeya e ɗen hadiseje hadith mo janguɗen nanen on mo sappino ɗen hadithe irbadu bun sariya hadith on hiɗen andi mo juuti
nelaɗo muhammadu sallllahu alayhi wa sallam nde ɓe innuno ɓe wasiyiɓe koyinte kon hulugol allahu subhanahu wa ta'ala ɓe ɓanginno ka ley hadith ley ton ɓen innahu man yaish minkum fasayara ikhtilafan kathira فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ نلاد محمد صلى الله عليه وسلم بين كلا وورد مودون ويلور هيوده سيدل لور وادي هراين وادي اون جوكوغول سنة ان e sunna lontiɓe ɓen alkhulafa arrashidun ɓen andi ɗo karama koɓe ɓen ka firtugo khulafa urrashidun ko tawata konngol ngol ɗon sikke wo ala e maggol lurral ala e maggol wondema ko aboubacrin wa umar wa uthman wa ali ko ɗum heddi ko woɓɓe go ɓe go tawta e ɓenno ɗuma ko ɓe ɗum ɗo ka sikke ala ko ɓeeɗo haray be jokka laawol ɓeeɗo famira qur'ana e sunna no ɓe famiri noon gollitira qur'ana e sunna no ɓe gollitiri noon ko ɗum aqidatan wa manhajan wa akhlaqan wa sulukan ka finde e ka laawi e ka jikkuji ka neediji ka laawi kala ko wawɗa jokka laawol ko ente kon ɓeeɗo ɗiɗo dalillaji soggirɗen ɗi fi honɗum sabu ɗen andi allahu subhanahu wa ta'ala hino inni wondema fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila allahi warrasul si tawi woni on lurri e hunde rutte ɗum ɗon ka allahu subhanahu wa ta'ala e ka nelaɗo makko on karama koɓɓen noon ɓe inni arraddu ila allahi ay huwa arraddu ila kitabihi ruttugol e allahu subhanahu wa ta'ala on ko ruttugol e deftere makko nden si tawi lurrama ɓeeɗo inni ko ɗo gonga on woni ko menen jokki gonga on ko menen woni fedde ɗaɓɓande nden ko menen woni fandaɓe ɓen e ɗeɗo hadiseje ɓeeɗa kadi inniri noon haray ko onto ruttude ɗen ka qur'ana ila llahi on ko deftere allah subhanahu wa ta'ala wa ila rasul rutten kadi e nelaɗo karama ko ɓe mbeyni siko feeno gurdan nelaɗo ko ruttagol e makko kamɓe tigi wona sahaba ɓe waɗirayno noon si goɗɗum jilɓaniɓe ɓe ara ko nelaɗo ɓe landoɓe nelaɗo jaaboɓe ittanaɓe on jilɓayeɗum amma bada wafatihi amma ɓawo feƴƴingol maɓɓe harayɗen andi ko ruttete ko e sunna maɓɓe on joni noon ɗe aaji ɗiɗɗe janguɗen ɗo e o hadith mo janguɗen ɗo no tindini ko innete kon tindinande feeñude wondema haray jokkuɓe gonga ɓen ko jokkuɓe qur'ana e sunna hara kono feƴƴuɓe moƴƴuɓe ɓen faamiri noon sabe inno kullu yadda'i wasban bi layla mo kala innayi wondema kanko honnentena yetti e layla no ɓeytanan ko beytol ngol amo kala inne kanko neɗɗo sunna joni noon mbe ruttenga qur'ana ka sunna en addi dalillaji ɗin dalillaji goono toon kon nden andi ko ente kon talibul haq yakfihi walaw dalilan wahidan neɗɗo ɗaɓɓowo goonga haysi ko dalil goto yonaymo amma sahibul hawa wa in jitahu bi mi'ata dilla la yaqtani amma neɗɗo faalaɗo jokkude beleɗe faalaɗo ko ente kon ɗo worde beleɗe makko ɗen tun haysi a addanimo dalillaji wulure o wawata jaɓude ɗum ko ɗum si tawi woni ahlul bida yimɓe bida ɓen karmo koɓe ɓe innayɓe ahlul ahwa yimɓe beleɗe fi honɗum saabu ko beleɗe ɗen ɓe hikkini yeeso kala ko addanɗamo o ɗaɓɓay yaltirgal ɗo en ruttika qur'ana e ka sunna en andi wondema qur'ana e sunna on way fedde kala ko ɗum ɗon nodditi enen leyɗe wuure zaman mo tata fitnaji ɗin no ɗuuɗi façon noneji ɗin feddeji ɗin hino ɗuuɗi hande kadi haalaji ɗin ɗuuɗi nodday ɓen no ɗuuɗi nokkeli ko jangete toon no ɗuuɗi jannay ɓen no ɗuuɗi haray julɗo kala duwa wattande yila anda qur'ana e sunna ko nema mawnuɗo si allah subahana taala neminima ɗum eto ɗaɓɓita feƴƴuɓe moƴƴuɓe ɓen no woniri noon wonira noon ko ɗo woni annajat ko ɗo woni malore nden sabu enen ɗeɗo mofte muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ndeɗo hunde no jeeya ko allah subahana taala hertinan ɗeɗo mofte ko tawata moftanmaji go heɓali ko innete kon tuuginande
allah subhanahu wa ta'ala reeni kaaɗo diina o reeni qur'ana on o reeni sunna on wono kanko allah subhanahu wa ta'ala innir noon inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun ko menen woni ko jippini mbaaju ngun ko menen kadi woni ko rentagu dhikru on ɗo karama ko ɓe inni ko qur'ana e sunna fof no naati nder ɗo sabuɗi fof majji ko ɗi wahay bidalili qawlihi ta'ala wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam ala innama utitu alqur'ana wa mithlahu ma'a dhikron ko ayada no naate mun qur'ana e sunna ɗi fof ko renaɗi goto wawata wattutude ton goɗɗum ma sanza ton goɗɗum ma ɓoyla hayso etike tun allahu subhanahu wa ta'ala wirtaymo sabu kanko inni o reeni joni noon qur'ana e sunna fof ko wahay sabu o ayaɗa ko allah subhanahu wa ta'ala inni muhammad wolata mbeleɗe kala ko woli ko wahay e hadith ko nelaɗo inni mi okkama qur'ana e sifa qur'ana on wondude e qur'ana on ko ɗum as-sunna ko renaɗi ko ɗum ndaren duuɓi wulure e goɗɗum wonnen ɗo kono si goɗɗo ari ɗo yuɓɓiɗo konngol o inni ko nelaɗo woli ɗum ɗo allahu subhanahu wa ta'ala wayno nemini mofte muhammadu ɗen ayeki san goɗɗo no winde aɗa inna men ɗaɓɓiti laawol nde ala tuuginande ɗum ɗo ko fenade ni ko ɗum si ɓeyna hadithul mawdu' ka hadise e fenaɗe nelaɗo ma ɗum hadithu da'ifa hadiseje lowɗe par ce que allah subhanahu okki ko ente ko mofte muhammad ko moftanmaji go okkanoka ko ɗum tuuginande nden ko ɗum si karamo kojo gono inne abdoullahi ibnul mubarak radiyallahu ta'ala anhu o inni e yewtere makko al isnadu min ad-din wa lawla al isnadu la qala man sha'a ma sha'a tuuginande nden koye diina kan jeeya tuuginande nden ko ɗum kaari yewtimen nde yewterɗo kaari yewtimen ha yettoyo e nelaɗo ya uddita sahihul bukhari ndara hara ko aslure nden na mukhtasaron ndara gila ko fuɗɗi karama kojo imamul bukhari o inna qala haddathana al-humaydi o ƴetta qala haddathana ha yettoyo e nelaɗo muhammadu sallallahu alayhi wa sallam tawa kadi ɓenɗon fof kadi ko holniɓe ha yettoyo e nelaɗo muhammadu sallallahu alayhi wa sallam tawa hadis on ala ko ente kon shudud aw nakara no jango e mustalah ɓe no andi ɗum ɗo kono soyni al isnadu min ad-din tuuginande nden koye diina kan jeeya sinano saabu tuuginande nden mo kala wowlayno ko wowli wo ko ɗum ndaren ahlul bida nde ɓe arnoɓe sinci bidaji maɓɓe ɗin ɓe faalano yuɓɓugol hadiseje damba e nelaɗo misa ƴetti wona firqa jeyaɗe firqaji jaaliɗi kamen ga misal jeyaɗe firqaji sufiya nde feddente nde firqatu tijjaniya min akhbati lfiraq se ndaari ko defte maɓɓe wonde hara ɓe yuɓɓi no toon ɗe hadiseje ɗe ɓe ɓaarorta misal wona juuragol kabruji ma hadiseje ɗe ɓe ɓaarorta wona wirduji bid'aji ko ɓe jogii kono fiyon ɗum isnado wirti ɓe nde karama koɓe jannguno laawi ɗin tawi sella inna ko mawdu' ko fena ɗum e nelaɗo ɗum ɗo sellata ko selli konko ɗum ɗo wona noon kadi arrafida ɗuni a shi'a boy ko ɗum andirta ɓe ɓeeɗo ka so ndaaroy ka defte maɓɓe ɓe yuɓɓi toon hadiseje heewude bal no cheikhul islam bun taymiya innir noon arrafida ko ɗuni a shi'a min akdabi tawaif jeeya e ɓura heɓe fende ɓen e feddeji ɗi bal diina maɓɓe kanko mabniyun ala al kadib ko mahi kay fenade fi hon ɗum sabu kala annduɗo ko findeji maɓɓe ne ɓe jogi toon hunde ɓenta attaqiya waɗa tuqiya ko ɗum woni feññina goɗɗum tawana ɗum fiɓuɗa sa ari ɗo a tawi ko yimɓe sunna ɓe acciti ɓaye ɓe buumi sonna maɓɓe ɓe raɓɓinna coñci ɓe fiɓa juuɗe an kadi wonir noon ha hettaɓe ɓe jogii ɗum haɗa kadi nan faami joni noon kamɓe dina maɓɓe kanko ɗum mahi kono ɓe yuɓɓuno hadiseje ha heewi fiiduñalngol laawol maɓɓe ngol tawa goɗɗe ko arɗe fii innugol kamɓe ɓe yiiɗi ahlul beyt tawde pellet ɓe yiiɗa ahlul beyt ɓe yiiɗa ɓeygure suudu nelaɗo sabu hay sonnaɓe nelaɗo ɓe ɓe yennayi kono isnado honɗum wirti ɓe ko ɗum si tawi woni julɗo no duwa wattan ndeyla o zaman sakkitiɗo ɗo tuugi nande nden koye diina kan jeeya
mo ari innima ɗum ɗo ko sunna wayna en suufita mo landagol dalil ko ɗum tuugi nande nden ceerno en dalilu on honto woni se waɗi ɗum en fowtoto so addi ka dalil on mahallu shahid on e dalil on ko ɗum nokkur nden ko tinni ɗo wondema ɗum ɗo no ɗo ko firtnama haalaɗo si tawi o addali haray yo fowtine nden ɗon hunde ko ɗum si tawi woni Muhammad bun Sirin oɗo kay karamakojo rahimahullahu ta'ala o inni yewtere makko o inni ɓaawo seeɗanu lam yakunu yasaluna anil isnad feƴƴuɓe ɓen ɓaawo seeɗa woni sahaba ɓen ha ari e zaman tabiyankoɓe ɓen seeɗa har ɓe laatanoki lando tuuginande fi honɗum saɓe fo har ko ɓe hulninoɓe wa kulluhum kanu ala manhajin wahid wala aqidatin wahida wa ala tariqatin wahida saɓɓe fo ɓe laatinoke koye laawol gotol ɓe wonno e finde wootere tawi jarano lande feeno sahabaɓe fo ko nunɗuɓe kono o inni honɗum falamma waqa'atil fitna nde fitna on yanuno fitna hombo fanda ɗon karama koɓe ɓeni ko fitnat maqtal uthman fitna waregol uthman radiallahu ta'ala anhu ɗe gandi ko ɗon khawarij ɓe sakitino moƴƴa feddeji ɗin fuɗɗi sakitade moƴƴa nde uthman bun affan warano hande kadi tawi jilɓi o inde fitna on yanno hande kadi feddeji buyi heɓike tawi ara e wowla tum ɓe ina sammu lana rijalakum yeetemen worɓe mon ɓen kono ƴettuɗa ɗum way wahay na e ma jippi ko jippoto hari ala ɗon wowlan men homɓe woni worɓe ma ɓen jungo hombo ƴettuɗa ɗum ha sammu lana rijalakum o ini kadi fiyon ɗum daren yewtere makko onen taskoɗe moƴƴa o ɓanginɗo o inni aranum hari landetake fi tuuginande ka fof ko laawol gotol wonno nde fitna yanuno tuuginande nden landa fi hon ɗum landana o inni fa yundar ila ahli sunna fa yukhad hadithuhum fi yo ndaare ko homɓe woni yimɓe sunna ɓen haqiqatan laddi'a hara ko tigi tigi wana aaƴagol ɓen ɗo yewtereji maɓɓe ɗin ƴette ɓe jange jungo maɓɓe siko defte ɓe windi jange ɓe naftore wa yundar ila ahli lbida ndaare yimɓe bida ɓen fala yukhad hadithuhum andama oɗo ko jungo neɗɗo bida o ƴetti ala kay memede fi hon ɗum tawi majjin julɓe ɓe ɗum ɗo waɗi saabu ko landano ko ɗum ɗo wonno laawo salafu salih feƴƴuɓe moƴƴuɓe ko ni kamɓe famirno qur'ana e sunna no tinna ndeɗo kadi yewtere Muhammad bun Sirin hadith narka muqaddima sahih muslim ɗoni athar yettaɗo e Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu kanko Abdullah ibn Abbas no ari noon ka muqaddima sahih muslim ko waɗi siɗen innama ka muqaddima hara min babil fa'ida si tawi woni a soggay hadith dambamo tawi ko sahih muslim o ari siko ka muqaddima a innata wona arir noon ka sahih muslim a innay ka muqaddima on e sahih o no sirti nasen faami no jange mustalah ɓen no andin ɗo ko ɗum si ɓe inna hake deftere ɓe inna akhrajahu imam muslim fi lmuqaddima amma hadis o ko nder deftere to woni ɓe inna akhrajahu fi sahihihi nasen faami ka muqaddima sahih muslim imam muslim neɗɗon athar ƴettade Abdullah ibn Abbas ko wadduno e goɗɗo no inne Bashirul Adawi ñande go Abdullah ibn Abbas artawi on no yewta e gandi Abdullah ibn Abbas kon boni mo ka sahabajo mawɗo bal jeyaɗo e karamako ɓen e sahaba ɓen ha oɗo ari o tawi o inteɗo Bashir ibn Adawi ɗo no yewta hino inna qala rasulullah Abdullah ibn Abbas ala mo jentade ɗum ala wadde faale yewtere makko nen o landimo ine yabna on telan Abbas ko aƴo ɓiɗɗo Abbas ko ɗo Abdullah ibn Abbas ko on ɗum waɗila yewtude ma fi hadiseje nelaɗo alalan jentanade Abdullah ibn Abbas innimo menen men laatinoke ko ɗon ɓaawo seeɗa si men nani goɗɗo noyna qala rasulullahi men fo men aray men tuɗa nowru sabon say fof ko holniɓe
min humpande ko ɗum o wolta o ini kono falamma rakiba annas as-sa'ba wadh-dhalul lam nasma' illa man na'rif nde yawno ha yimɓe ɓen waɗɗi ko satti kon e ko hayfi kon fof joni men hettanta ko sina on mo men andi karmo ko ɓe ɓeyni ko fandal as-sa'b wadh-dhalul ko ɗum ɓawa fitna on wadde yimɓe waɗɗi koyente kon geloɗi ukki fitnawel ngil ɗum fa Uthman warede hande kadi jilɓi men oyni men hettanta jo sinamu men andi oɗo ko sahabajo hada huwa manhaju nabi ko ɗon no lawol annabajo e lawol sahaba ɓen bal no jeeya ko tiɗinta ɗum kadi hadiseje ne laaɗo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ko yewte hadith on no kadi narka muqaddima sahih muslim ɓeyni yakunu fi akhiri zaman dajjaluna kadhabun aro yeey ko sakkitorde zaman yimɓe heewɓe penale ko inte dajjal ko ɓe inni neɗɗo tawa o fenay o ƴetta kadi fenade ɗen o buuma goonga on o buuma goonga on labina sa nani inna heno goonga tawa ko fenade na ɗoni ɓen ɓe aroyeta ko heewɓe kadi fenade nelaɗo inni on naniray ɓe yewtereji ɗi on nanali onon wowana babiraɓe mon ɓen renteɓe renoɗon e maɓɓe ɗum ɗo kadi nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam rentini wondema haray neɗɗo naayo waɗu dina mum kam weeɓitangol kam ko woni wo woni hada wa manhaju nabi kon ɗo woni laawol annabajo on kon ɗo kadi wonno laawol sahaba ɓen wona addiren nin athar Abdullah ibn Abbas kon ɗo kadi won laawol karamokoɓe famɓe sunna ɓen fof ko ɗum sa ƴetti ka defte sunna a jangi a heɓay ton athar ma la yu'addu wala yuhsa mimma yadullu ala anna almuslima la yanbaghi an ya'khudha dinahu mimman habba wa dab wondema haray hanana julɗo nde o ƴettata diina makko kan e kala wonɗo wo wonɗo kala wonɗo wo wonɗo na kala uddutuɗo hunduko wo on tigi tuɗan tan wowru wona ari noon e athar ƴettaɗo e goɗɗo e feƴƴuɓe moƴƴuɓe mo inne Mufaddal ibnu Muhalhal sinfayaadi o inni sinno neɗɗo bid'a si tawino a arika makko ko bid'a makko on attotono ma yewtude a dogayno mo rentoɗa e makko o inni kono ko ɓuri heewde kon ida jalastahu sa jooɗodi e makko fi buduwi majlisihi ka fuɗɗorde jonde nden ka laawol aranol aɗo on wowtodirde aɗo hettudema yuhaddithuka bi ahadithi sunna ko hadiseje sunna o yewtatama thumma yudkhil alayka bid'ata e nder ɗum kadi o naadora toon bid'aji makko ɗin nasen faami ko ɗum si imamul Barbahari rahimahullahu ta'ala no ari yewtere ko ƴetta maɓɓe inni wo yimɓe bid'a ɓen ɓe wawa yaare ɓe suuɗay koyeɗen ɓe yaltina bukkoy goy si tawi woni on nante a newanike ɓe tum ɓe soppa yaare ko noon wayri ka awa ko noon kesum ko ɓe ari ɗon ɓe suuɗay hoore nden si yehi ha ɓe heɓi doole nokkure nden ɓe ñiiɓi moƴƴa ɓe saakita poson ko ɓe jogino kon ko ɗum si tawi woni sen pi misal joni shi'a ma rafida ɗe gandi no jeeya e fedde wonde saakitade ka men nga moƴƴa tentini wona ka capital Conakry ma wana nokkeli goo telen fuuta ka wona teli mile ma wana hay pita ɗo seeɗa hay labe ga kadi ɓe wooda kono nokkel go nori ko ɓe ɓuri ɗuuɗude joni ɓeɗo shi'ajo enen ɗo fof ɗen andi Aboubacre Umar Uthman Ali ko teddinteɓe ko duwanteɓe ko yiɗeteɓe bali yiɗugolɓe ko diina ka en ɗen andi ɗum shi'ajo o arata ɗo fotton ɗo tun hande o huɗa Aboubacre ɗon ta habbo ɗum o watta ɗum nason faami par ce que mo andi yimɓe ɓe o tawi ɓen ɗo ɓe jaɓantamo ɗum kono ko onno woni arde ko ɓe arno aranu wona Conakry ɗo ma nokkel go ha ɓe hetti buy tawata ko nodditinoɓe yimɓe sunna kono tawde ko innete kon khalafu manhaja as-salafu salih ɓe lundike laawol feƴƴuɓe moƴƴuɓe ɓen waqa'u fi bid'ihim ɓe yani bid'aji ɓeɗo shiya ɓen way ɓe udditani ko inte ko noppi maɓɓe ɗin kala wonɗo wo ko honno ɓe wonno e ardude si ɓe ari ɓe alama yennude Aboubacre
bala yende Umar bala yende Uthman bal wonde sa furki men be akhi selen dum tilka ummatun qad khalat kono ko fenande wori woni sel kon ko nini on ndalon fami nini selen dum taw kono bone arrude be natanama e jannugol ma tarikhaji be inna lontangal honno feƴƴirno fuɗɗoron ɗon e nder ko janta ko jannoyama ha o innama nder lontangal do jam fa waɗno paske na hannoɗo lontade on lonti ma ɗum ɓeeɗa yoga sahabaɓe ɓen ɗon faljuno yu hatti wa yusawwib o faljina woɓɓe o jonta woɓɓe gonga sikka ko gonga ka bono ay tariha ha woni wa tarih khulafa urrashidun ma ko tarihul khilafa ko nande muɗum naɗo won ma okkirde hande kadi ko jaɓannamo nden ɗon toɓɓere tawo a jaɓanimo ko ente kon atta'anu ala sahaba arafta am lam ta'rif hara jawanimo yugo sahabaɓe foti andi ma andal fiyonno sabu sen inni lontal ngal lur on nateran jamfa waɗuno jamfa koye bone jeeya ka koye moƴƴere koye bone go'o neɗɗo jamfiiɗo ko neɗɗo moƴƴo ka ko neɗɗo bonɗo ko neɗɗo bonɗo ayatul munafiq thalath idha haddatha kadhaba wa idha ahada ghadar ha wa idha khasama fajar neɗɗo jamfoto ko neɗɗo bonɗo joni en tabintini jamfa ko bone jamfotoɗo ko bonɗo o innile wo ka lontal jamfa waɗno ko homɓe woduno feendo ngal lontal waɗi feendo nelaɗo feƴƴini ko an e min sahaba ɓen a jaɓanimo sahabaɓe gono ton hari ko jamfotoɓe ko bomɓe nason faami ayi ko wonma natirande ɗum ko non doyi no gasa yahoya ha so hettima landoyɗamo ko homɓe woni ɓen o toɗɗanomaɓe nason faami ndino jowa watta ndeyɗa ɗiɗo piiji watadi rettugo yenna ko noon ɓe naatiri haa ɓe hetti koyten woni tawinde gandi aqidatu ahli sunnati wal jamaa ko al imsaku amma shajara bayna as-sahaba ka ko noon aqida ahli sunna wal jamaa ko deƴƴugol ko yani kon hakkunde sahabaɓe ɓen sabu piiji gono sifa ton tawa sella edin tarihaji imma no ɓeyditama no ɗuytama no waylitira no woniri noon ko selli kon ɓe fof maɓɓe ko ɓe mujtahidun man asaba falahu ajran wa man akhta falahu ajrun wahid ka ene kon ɗum waɗɗi en koko allah subahana taala no walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم كلون كو wadina sakiti ben ga rasul alladhina ja'u min ba'dihim ben arbe baawo mabbe don kambe sahaba ben hibeina joomi hafaram men bakkatuji amen dinge ben aditibe men ben musibe men aditibe men ka gondina lo sahaba ben ka konon ko waddi en ko ngenen ko lusi goddo e salafu salih inni Allah subhanahu wa ta'ala yamiri en yen insina no sahabaɓe ɓen wa huwa ya'lam annahum sayaqtatilun ha ɓane ko ɗoni ko yamire ga joni noon ngol lawol ɗo arta wonama ɗo ndireɗɗa to fiyon nun ko ɗon o fuɗɗorta ɗum woni saabu ha tawde yimɓe ɓen hino welsinde nder ɗo damal ma yimɓe ɓen kañum no jeeya tana jano ko julɗo do a watta ndeyla ta jogo ka dina malanɗa hooli hoorema inna min ɓimi yetti sunna min goɗɗo watala majjide subhanallah allahul musta'an no tan hollitawa famari sunna saabu nelaɗo muhammadum sallllahu alayhi wa sallam hiɓe inni hadith maɓɓe selluɗo ɓe inni man sami'a biddajjal falyana anhu ɗe gandi dajjal fenandejo jogiiɗi nini buy men jangui no andi ɗum ko fenande ka arayna ko annabajo ma wondene kanko tijeyi walla yimɓe aljanna yiɗo nande muɗum ka buy jangi fima kono aɗo ini honɗum kala mon nanɗo fi dajjal wuuri ha dajjal tawimo yo woɗɗitomo dey ta inu millan hoori horande mi jangi aqida dey harde aɗa wonimi fi dajjal simi yima tumi andi maneji min ko wala ko woni ƴetata muñoto kala jarabe koɓe mum ne aɗani yo woɗɗitomo ɓe saabu woɓɓe aroyay taw ko gondinɓe ɓe serata ɓe yewtida e makko ha ɓe jokka mo ko ɗum si karaba koɓe ƴetti on ɗon hadith ɓe inni wondema harayno waɗɗi julɗo nde woɗɗito nokkeeli fitna ɗin ta weeɓi tan diina ma kam fitna assalamatu la ya'dilaha shey kisal ngal hay fus fotata e kisal
nasen faami hoore ma taw yo maapine honno hisirta hoore ma ta jaɓu weɓitanade hoore ma e ɗin ɗon piiji min ko min mi yahay tumi heɗo ko gon kam ƴettata ɗo wala sarta sendirata kon googa kon fenade ɓay so tawi tawni goota na mustawal ilmi joguiɗa ma e hoore no gasasi mustawa no woodi kono an tigi taw honno en nan ceelan a wawata sennidirde fayda piiji gon to si a addanama jiɗnanama haray woɗɗito la tuarrid ko ente kon dinaka lil fitan wata weeɓitan dina ma kam fitnaji neɗo inni ya wotode sana fi dajjal tawi min jangi fi dajjal de woɗɗito fal yana anhu woɗɗomo few ɗum woni saabu ha ɓe ari ɓe heeɓi doole e nokkeli ɗin tawi hande ɗin muhadaraji en waɗeten konakirɗo ma nokkeli goo bal joni yehino ha ɓe lugginike ɓe waɗa muhadaraji ko radio tawata honno en nantelam ɓe yuwa e sahaba ɓen la yastahyuna min Allah wona minanir noon yewtere e goɗɗo e hoorejo maɓɓe andaɗo wonɗo lagine ɗo tawa kadi ko wowlowo ɗengal pullo fuuta wonɗo konakiri mo jeeya e hoore maɓɓe inamo Muhammadu Sharif he tigi yewtere makko insanu khabir o wowla o wiwa sahaba ɓe hara ɓe jala kadi nasen faami kono kon ɗum waɗ ɗum ha ɓe ari weeɓi doole ko par ce que manhaj feƴƴuɓe moƴƴu ɓen accama ɓe ari tumɓe fuɗɗi o ɓeyda menen ko balaga mi woni e janngoyde e junngo maɓɓe ya ahi a yami a fawaka nde maya tawaɗa wawi balaga ko yamiraɗa ko ya maayo hara eɗa e diina ka nelaɗo acci kan nasen faami minen ko bala si a heɓala ko janngaɗen gande e junngo tawa ko karamo kojo sunna salimul aqida fahdar fento nasen faami ɓe weɓitane hoore maɓɓe woɓɓe ko ɗon ukkira ɗo ko misal adduɗen ko oɗa karama ko joyni wonde ma neɗɗo bid'a arata tum fuɗɗorde yewten o meminanama bidaji makko ɗin ko goɗɗum ngo addata taw e nder ɗum kadi ukkora bidaji makko ɗin ko wona noon kadi si tawi woni ko hariji on joddata ɗo tum woynama misal min ndey lagine ɗo fof mi tawta fof ko heferaɓe lagine fof goto ala ke julɗo sina haray neɗɗo sunna no gasa o wolantama ɗum kono ko doyi son yewti ha o fuɗɗoma innude haray noon no inna on nentela mallam yukaffiril mushrikina o yetta o firta yewtere nde walor noon ko alda e ruttagol e sharhuji karamokoɓe o ina joni le ga eɗen andi kala mo jokka sunna haray ko shirka e ɓe jeeya o hefirna fo yaltoya hakada qalilan ma siko faalaɗo nodde fi yaltugol e laamu o artaɗo ɗum en waɗini makko doy dow min minantama daari sinaji kone wadde en mangulla men o wersini ɓe naati démocratie ko le laamu portotumɓe woni ko portonɓe dirigeude o naata e ɗum ɗon hakamu bi gayri ma anzalallah ko alda e ruttagol e tafsir karamo ko ɓen e konguɗi sahaba ɓen ko wiyeteɗen ayaji ma ko wiyeti so waɗi piiji o naatira ɗon janngo a tawtimo wuuti yuude laamu ngun o gasa faɗɗi janngo a tawtimo siko jogiiɗo ala a tawtimo min mino fitna hakada al bid'a wona noon kasi tawi ko ihwani ko doyi don noon ka kanka ardita o artaɗo ɗum nde wotere inama tan janngu tawhid fayno jeeya mandeji maɓɓe arandi ɓe andirte hangal noddugol e tawhid kono ko doyi ɗo aroyno ahi andini sen inne janna tawhid on ga yimɓe ɓen ɓe dogay en heɓata jama haray waɗen doy taw janne ɓe lugan e ɗuma on o naatira ɗon o fowlama hande haram janata tawhid mooɓa yimɓe inna ko sunna kono tawa sunna on feƴƴa mbaadi ɗin tun ko andira ko gimoy anashidu o ko islamiya e peseji ko nandi e muɗum sunnan fof ko ɗon ha hadi musiba kono so ɗo inni wondema neɗɗo bid'a arata tum fottama ko fuɗɗoma yewde ɗum ɗa ko yarani waɗɗi julɗo nde renata dina makko kan hara weɓitanali ka e wonɗo o wonɗo kon ɗo wonno laawol annabaɓen kon ɗo wonno laawol salafu salih ko ɓe haray neɗɗo simo faala kisal o jokka ngol ɗo laawol maɓɓe si o hisa ko seyinni alkitabu wassunna la budda watten ɗon ala ma kana alayhi salaful umma sabu haray feddeji ɗin ɗi ɗuuɗi dambitiɓɓe ɓe ɗuuɗi haray ko hawrodiri e gongam kon ko jokkuɓe no sahaba ɓe ko wonno e muɗum kon e hikkuɓe ɗon ɓen ko ɓen ɗo woni ko jokki laawol fewgol ngol amma lundiɓe feƴƴuɓe moƴƴuɓe ɓen ƴette sahaba ɓen ma hikkuɓe ɗon ha e karmokoɓe tawata ko almardiyuna fi ddin ɓeɗo la shakka laysu ala alkitabi wassunna harayna e qur'ana e sunna ɓe woni wa in za'amu dhalika wadda'u dhalik hay so tawi woni ɓe aajige ɗum
ɓe nodditike ɗum sabu dalilon en jantike ɗi qur'ana e sunna on ñawani nden toɓɓere ɗum so tawi woni haray yimɓe be jokkangol ɗon laawol dambito e maggol mantoragol weltorangol wono cheikhul islam bon taymiya ɓeyni rahimahullahu taala ɓeyni la ayba ala man adhara madhhab as-salaf ayibe ala aybintaake on neɗɗo feññinɗo laawol feƴƴuɓe moƴƴuɓe ɓen wantasaba ilayhi o dambiti kadi e maggol wa'taza bihi o mantoringol ɗum o aybintaake ɓeyni fi hon ɗum sabu laawol feƴƴuɓe moƴƴuɓe ɓen wawata wonde sina goonga cheikh abdoul asis bun bas rahimallahu ljami kamɓe kadi ɓe landa fi dambitagol inna yarlino sella komi inna ana salafi ɓe inni naam taskiya ɓeyni balno waɗɗi sa dambitake ɓen ɗon dambitoɗa e hombo nasen faami hara kan noon na dambitagol ngol tun kadi ɗum ka waɗa tambi ma ɗum dambitagol ngol fi mantagol tun kadi tawa kadi golle ɗen ala ton ko salafi kono feƴƴa ɗon nasen faami aka musiba tawa gasa kanko tigi wonɗo nde ko salafi sa peesimo e golleji boy imma ko ihwani ma ko khariji ma ɗum mo jogui ɗon waɗi mukhalafaji ko lundi salafu salih e muɗum ha ko ɗum waɗi so tawi woni jokkuɓe qur'ana e sunna ɓe ɓenni as-salafiyun ahlul athar ɗum ɗo haray woni wasiye ɗimmo on wakkilo ɗen jokken qur'ana e sunna wa allah subahana taala nemini qur'ana e sunna jokken mo hara kono feƴƴuɓe moƴƴuɓe ɓen famiri noon haray sincanaali hoore men feereji en ƴettanaali kadi goɗɗo feere si lundike qur'ana e sunna ka inan man kaan sabu honto jarrabuye o woni hande kadi enen ko men ga yehino ha fayda sunna on wontino fayda humagol kadi na kadi ya wowlu sa wowli ɓeyna woɗa ari yenni yimɓe saare nden maɗa ari ni fu ɓe joka la be wowle alhaqu ahaqu an yuqal no jeeya sahaba ɓen ko ɓe yeyodirno e nelaɗo wa an naqula alhaqa wala nakhafu lawmata la'im nde men wowlata goonga hara men hulata felore felowo sa inni a hulay feloɓe ɓen ko felta kon haray wallin qur'ana e sunnata wuulu few sabu hay nelaɗo aybinano ɓe felano nde ɓe wowli ɓe wowla konguɗi ɗin fof woni fayda humagol na kannoyawol honɗum wasinde woni humagol ɗen anduno en fof meɗen koyen sikkitaki wondema karamo kojo ko towi e gandal wo ko muuti e alluwal wo yusibu wa yuhti ka o hawra e gonga o falje so hawri e gonga on en ƴetta e gonga on na kanko wonɗen e jokkude ko gonga on ƴettude way o wuuli gonga nasen faami so lundike gongan o rutte ka inan man kan haysi ko hombo ruttete makko ko lusi imam malik rahimahullahu taala ɓe inni kullun yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu illa sahiba hada alqabr ɓeyni neɗɗo wonɗo wo wonɗo ƴettete konnguli makko ɗin goɗɗi goo kadi ruttede sina jon o kabru ɗo ɓe sappi kabru nelaɗo ɗum ɗo woni ko anda kon ɗum ɗo woni sunna adamu taassub li ahadin illa lirrasul angal jingal ngol bambana hay e gooto tawata ko wowli wo ko 100% sina nelaɗo tun enen noon hande yehino ha fayda sunna woni ko inte kon mojoboy peccoy oɗo e karamoko mum oɗa e karamoko mum ara wonaɗo goɗɗo inna nelaɗo ko ɗum ɗo inni o inna menen nde karamoko amen naɗon ɓe yaari no gasara ko hadith addanɗamo hadi madhabu sufiya ko suufi andira ɗum ko kamɓe inni wo ya wonu yeeso karamoko ma wona fure wonirta noon yeeso lootowo ɗum kamɓe andira ɗum ko ɗum sen daari hayga fuuta gason taskike moƴƴa on taway ko on qaida joni ɓe yaari ɓe innam imamu ɓe maaki oya nantina sina nantino no woodi ko selli sella goto landitotako yaare ɗum ko ɗum ɓe wowli hay si wonkiji ɗi yiɗa ɗum ɗon woɓɓen toon ɓe tawta kono way ɓe wowli humagol enen kadi hande fayda ko ɗon hewti ko yo a hum hoore ma ƴetta jonna ceernojo goto ko wowli o ƴetta ɗum ɗon ko gonga ko fenade ƴettutu yaha hadi musiba ɗum na sunna noon sunna
ala imamuji hay e goto sina nelaɗo muhammadu sallllahu alayhi wa sallam. kono noon karamo ko ɓen a janga e jungo maɓɓe, janga defte maɓɓe ɗen fiya faamu konngol nelaɗo ɗi, kono ɗo wonduma e maɓɓe. ko ɗum ay si tawi ɓe hawrodiri e gonga, ko gonga wonɗa ƴettude, na fingo kaari wuuli. si ɓe luudidike gonga on a ruttay hay siko hombo. ko ɗum si tari naari e yewtere Fudayl bne Iyad rahimahullahu taala o inni alayka bi atharu man salaf wa in rafadaka nnas. no waɗɗima ƴettugol batteji feƴƴuɓe moƴƴuɓe ɓen haysi yimɓe ɓen salike ma ɓe wikkike ma. wa iyaka wa ara arrijal, rento feereji ra'ayuji worɓe ɓen wa in zahrafuhu laka bil qawl, haysi ɓe cuɗiranima ɗin ɗon ko ente kon konguɗi labaɗi. oɗo wasiye hara ɗen tentinamo yimɓen no wasiya jokkol qur'an wa sunna ala ma kana alayhi salafu l umma. ko ɗon malal ngal woni, ko ɗon kisal ngal woni. kala mono faala daɗal ngal jokkay ngol ɗon laawol ɗum qur'ana e sunna, no feƴƴuɓe moƴƴuɓe ɓen kadi faamir noon qur'ana e sunna. ko ɗum ka aqida e watti honnennantelan ka golleji e ka neediji fo muɗum tawa ko ala ma kana alayhi salafu l umma. tentini noon ka asluji ɗi tawata neɗɗo si lundigue ɗi yaltay e yimɓe sunna ɓen, on tigi ɓurta rentade ɗin ɗon. hara o ɗon ta wasiye ɗimmo on, haray wasiye tammo on, ko on ɗum wonta on ɗon wasiye ko wawo o sennidiran ndema ko ko yewtuɗen ɗa kon nane, ko ɗum jokkugol qur'ana e sunna e feƴƴuɓe moƴƴuɓe ɓen no woniri noon. haray wasiye men sakkitoro on ɗon ngol ɗon laawol rewata fiya wawu sennidirde ko on ɗum woni qur'ana e sunna, tawa kono feƴƴuɓe moƴƴuɓe ɓen famir noon ko ɗum woni talabul ilm, ɗaɓɓugol gandal. ella men on noon ko ɗo woni yimɓe ɓe jangata few, foppo woni no oustage, fop kala yawɗo ha heɓi deftere wotere fiina gila ko ɗe fuɗɗi ha nde hatti wo o sinciɗuɗal. o fuɗɗoroy nde wonde kawta ngal o woni e jannude, ya ha taw heɓini ɓe temedere janngayɓe, o wote landede o jaabo tawa andano kanko tigi, ta pelletti kanko tigi mo qirriti o jangali moƴa. o ka yimɓe ɓen e tanaji ɗum ɗo ko jarrabu e molanaɗo mo jarriba ɗen e leydi men ndi nga, yimɓe ɓen ɓe ala e jangude few yafoɗe. way ko ella e wowla woni ko wasiye. ɗum ɗo ko ella men jana on ni, ko ɗum waɗi piiji ko yewɗen ɗo kon fof sen yii lurreɗen no ɗuuɗi ha joni no woodi wembareji buy no wembi ko on to hikkorta ko tawde alaka e janngede. sabu so tawi woni yiɗa janggi a rutta ka qur'ana e ka sunna, ndara sowabon kon ɗon ƴetta hande kay ala itade goɗɗo goo kone wowde suko wooli o, kono yimɓe ɓen ɓe ala janngude few. yimɓe ɓen ɓe ala janngude, bal no jeeya ko jarriba ɗen hande kadi yimɓe ɓen fayda wattiri diina kam fo ma ka noddugo ka fo ka muhadara tun. naɗen faami, ayna ɗo muhadara man siko tere labbe to to mi julde ara ha heewa, ayna ɗon darsuta ɓen fof kadi ko ɗon ɗoni ko to arta fayda. ma si fuɗɗama ko ɗiɗo tato konnoyde ma fof accita jangetake. ɗum ɗo no jeeya yimɓe sunna ɓen ɓe anda, no jeeya e sifaji yimɓe sunna e mandeji yimɓe sunna ko andira al ihtimamu bil ilmi wal amal bil ilm. naten faami, himmirgol gandal e gollitirgol gandal ngal si jangi. enen noon tana ko ɗo woni few. kala yawɗo ha mbadini o acciti waare, o raɓɓini jonjiɗi, o bumɓe makko, o wotinde kala mawɗo nabo ko bida mo waɗata, machallah hatti o sewatami yurmi a tawamo ɗa hay waɗi ɗi mbaadi sifɗen ɗo fof joɗɗo seeɗani tun o wutta hunde makko ha ko ɓaaro innama alfa ko nde kappere. lanno la yarif, o anda wonema ta'na la wulati l umur, hada laysa manhaj ahli sunna wal jamaa, lanno la yadrus, o jangata. ha hadi musiba tana jana mo jogi ɗen on ko piiji konɗe yewti ɗo kon fof ko angal janngugol ngol, ala ka janngede few. yimɓe wakkilo jannga, anda taw talabul ilm, ɗaɓɓugol gandal ngal taw zatuhu kangal tunta ɗaɓɓugol taw gandal ngal immogol ko ma
ya ɗaɓɓoya gandal ɗum non tunta ko ibada ko dewal goto men ta sen faami foti a faamoyi ko janga kon a faamali moƴƴa o yehi ustage on ari o arali ma nde ñande on jangali immagol ma tuntata ko anniya ko talabul ilm non tunta ko dewal feerewal bal ko laawol yottinaygol e aljanna no nelaɗo muhammadun sallllahu alayhi wa sallam innir noon man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala allahu lahu tariqan ilal janna man minna la yuridu ljanna ko mbonno falaka aljanna ne aɗeni kala ƴettuɗo laawol o natana ngol ɗon laawol tawa ko ɗaɓɓere gandal ngol laawol ngol o natani ɗon allahu subhanahu wa ta'ala newinanaymo laawol yottoyagol ko aljanna nono jeeya ko anditata taw gandal ngal taw ko ibada tun taw yaltugol mako ma fokkita darsugo ibada ko noon dotona on woni yimɓe ɓen no ƴetti aduna o rundi dow ga holde ɓenne ma ko tanji ɗin ala andi way ɓe ngure nden ko tangiraɗa ko fiyari wallah subhanahu wa ta'ala arkise maha on kadi a hendota ko ɓuri ko windanaɗa kon a mayata kadi arkise ma on timmari ko ɗum ndaare nde allah subhanahu wa ta'ala ɓanginno hikma ko tagiri en kon ko tagiri en kon o inni wama halaktu ljinna wal insa illa liyabudun ka kono hikiti yeeson inna allaha huwa arrazzaqu dhul quwwati lmatin kanko woni arkisowo on ko tagiraɗa ko dewal ngal naya ƴettu programme ji ma ɗaɓɓere ma nden eɗa fiiɓe ngure ma nden hikkina yeeso diina kan janngugol ngol ɗum noon ko si hejji kono dépense on ɗum noon forcé ɓe tun hejja woɓɓe sa tawa hay na fiisa dépense tawa no yaajinana seeɗa kono ko miili aduna tun ko ya ɗaɓɓu aduna on kono anda ko dewal ngal ko wonɗa ɗaɓɓirde aduna on ko fiyo dewal ma ngal yo moƴƴu lahara ma on moƴƴoya ko lusnaare yewtere cheikh ibnu uthaymin ko ɓe inni wonde mata yeggutu geɓal mangal e aduna on waɗu asbabuji ɗaɓɓa arkise ma laaɓuɗo tawa fenaali a wujjaali a kansaali ha ñawlota ko yoɓata ñamay ko laaɓi kono ɓe inni noon aduna on waɗumo ka juuɗe ma ɗo waɗa diina kan ka ɓernde ga o hikki on ɗo yeeso ani goni ko ɓernde ga kon ɓuuri hittinede fimum ka waɗumo ga aduna waɗi ko juuɗe ga awa si gaɗi yaa yo ɗum ɗa yo yanu kono a yeyi ɗo goɗɗo ta mo jogiiɗo business ɓuri koyente kon sappo e nder yontere nde ɗum kala mari ko mbuɗi yaltirta accugoɗo ko ɗum gootum tawa no gasa koyɗa jeena yona hay ko ɓiygoro makko ñaama ha heddo ha heɓa programme makko ko accudugol ɗo gootu heɓa darso wakkilaki ko yimɓe no feeti tuno ɗoɗa fiyatɗa tawi noon ɗen fof ɗen andi kabru sakkitorte ala kay ko naɓɓaten sina golleji men ɗi yimɓe wattanaya ndeɗo toɓɓere ɗaɓɓugol gandal taw ko dewal molanangal no mari ɓure ɗe lintotako si tawi a taskike ɗum ɗon wallahi a ɓurta e wattane ko winte ko ɗaɓɓugol gandal no jeeya eɗen ɓure aya ko allah subahana taala inni ɗon shahida allahu annahu la ilaha illa hu walmalaikatu wa ulul ilmi qa'iman bilqisti la ilaha illa huwa al-azizul hakim oɗo aya no cheikh saadi innir noon ko tafsir maɓɓe rahimahullahu taala ɓe inni hino e makko ɓural gandal ngal tawata andangal ɗon ɓural sina allahu subhanahu wa ta'ala ɓe inni yen tasi ko allahu subhanahu wa taala inni o seedike wondema ala reweteɗo e gonga sina kanko o inni malaika e makko ɓen kan no seedi ɗum ka o watti ɗon homɓe wa ulul ilm karmokoɓe ɓen jomiraɓe gande ɓen kamɓe kaɓe setti ɗum allah subahana taala ɗo taw e oɗo aya no cheikh sadi innir noon holli ɓeɗo karmokoɓe ko yimɓe holniɓe saabu jaɓi seede maɓɓe woni kamɓe kaɓe seediti ɗum o hertiniɓe kamɓe tun kadi dendanagal o innali lamɓe o innali patron ɓe o inni karmokoɓe ɓen tawi kadi mo jogidiri seede maɓɓe on e seede makko kanko allahu subhanahu wa ta'ala e seede malaikaɓe ɓen tawi kadi koye honɗum ɓe seedi ko ɓuri mawnude e ko seedete kon ɗum tawhid ko ɗum si ko wini kon ɓural no ɗo allah subahana andi fi maggal no jeeya eɗen ɓure ko allah subahana taala inno nema ko aqul rabbi zidni ilman muhammad wi'u joomi ɓeydanan gandal o innaka yotoro ɓeydanede ko innete kon jawdi ma teddungal ko inni wa qul rabbi zidni ilman te taw no wodno ko ɓuri mawde ɓuri gandal ngal allah subahana yotoro ɓeydnede ɗum ɗon
e ko wona ɓeeɗo ko hadiseje nelaga ko kontotako hara julɓen oɗo wasiya ɗe wasiyoɓe sabu sa jangali haray piiji buy si ari tun naɓorte ko gandal ngal wawama sennidirande honto honno en nantelan gonga o wontiri e ko honto mere nde wontiri ɗum nono yimɓeɓe en jarribama yimɓeɓe jangata few tentini enen sukaɓen kadi tore kay ko jangetake ko yimɓe heeɓi cuucarriɗu jangetake kono ala kadi mo yiɗa waɗugol fatwa jako soñje mo yiɗa wono hawji a ton gaɗa woldede tun o taƴi patto walli ni kanko ko lawmo andi ñawore mum direct ta noon ala dalile muɗum hara ko ɗoni wasiye sakkitor mo sakkitorten on yimɓe wakkilo ko inte kon janga tawa kadi ɓe janga ko duwa jangede kon ɗum fuɗɗorgol tawhid ndaara jungo yimɓe tawhid janga e maɓɓe hara kan na addugol jannowo tawa kanko tigi hoore e binde o sennidira hiiri weeti o sennidira ko woni shirku e tawhid o anda ko ɗole woni aslu on nelaara ko ɗum ɗon nodduno duuɓi 10 kala jannowo en yo jannen tawhid so jannay so jannata en yo accu ɗon kono yo jannen tawhid haray ko ɗo tawa siya sakkitor mo sakkitorten on haray si tawi woni hawrodiri e sowaba koye morde Allah subhanahu wa ta'ala si faldire woni e mune koye morde an hara lan haɗa fewɗo taw on juuti wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وبعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد haray ennani yewtere musidɗo men on ko yewtiɗo kon e hande bayanon o wino en wona hunde wotere ko yowdire alwasaya o yowdiren wasayaji tati ɓay haray tan on juuti inchallah wona waɗugo tariqa en ɓeyditay seeɗa e wasiye mo sakkitori on wasiyaden ɗo homboni on wasiye talabul ilme wasiye ɗaɓɓugol ngol ngal ɗo gandal tawɗe hande no ibnu qayyim wiri noon kala tata moƴƴere ko woni ko hoore leydi ɗo aslu muɗum on taway aslu muɗum ko gandal kala kadi bone wonɗo ko hoore leydi ɗo tawa aslu muɗum on ko majjere la budda jama on haray ɓe ɗaɓɓa gandal ngal tata so inni kadi al ilmu al muradu huna ilmu shar'i ko gandal ngal Allah subhanahu wa ta'ala rewretengal ko ngal ɗon gandal haray woni konti ɗaɓɓata ndaari ko qur'an ko Allah subhanahu wa ta'ala inni qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun wonni yalli hino fota ɓe yimɓe anduɓe e ɓe yimɓe ɓe anda ɓen andi neɗɗo anduɗo e neɗɗo anda ɓen ɗon jawabon ɓe fotata neɗɗo anduɗo e neɗɗo mo anda ɓe fotata ɗe andi kadi hadith ko filli ɗon aba hurayra radiyallahu anhu woni man yurdi llahu bihi khayran yufaqihu fi ddin wa wajhu l-istidlal huna ala anna man lam yurdi llahu bil khayri lam yufaqihu fi ddin awra en kala mo Allah subhanahu wa ta'ala fandani moƴƴere makko nden o faaminemo diina kan wajul istidlal on ɗon si tawi onti faaminaka diina kan haray Allah subhanahu wa ta'ala fandanaki mo moƴƴere nden ɗum holli neɗɗo be haray ko be o ɗaɓɓa ko wiyete kon gandal ɗen andi kadi ari hadith ibn qayyim inni wayno qala ibn qayyim woni wal jahlu da'un qatilun wa shifa'u amrani في تركيب متفقان نفس من القرآن ومن السنة وتبيب ذاك عالم رباني وكما قيل إن العلم طلبته كثير والأمور أن تحصل قصير فقدم الأهم منهم فالأهم ɗum qayim en ko wiyete ko majjere woni ko nawnare tata nden ɗon nawnare ko warende wal jahlu da on qati woni wa shifa o amrani woni nyawndo ɗum ɗo ko piiji ɗiɗi nassu min alqur'ana wa min as-sunna ko nassu tata ko iwrika qur'ana ma ɗum iwrika sunna woni wa tabibu dhaka alimu rabbani
woni ko woni ɗo no docteur jon ɗo ko tata ko neɗɗo jannowo tawa nehe kadi yimɓe ɓen hoore gandal ngal woni kama haqila wono wiya noon wiyete ko ɗaɓɓo gandal talabatu kathirun ɗaɓɓo gandal ngal ɗo mugno juuti wol umuru an tahsila kathirum woni no gurna ko gandal ngal ɗaɓɓirte ko no fanɗi konngol ngol sadaka ibn qayyim sabandema sen natani ɗo to fi ulum hara ko naaho ayɗo goɗɗo janga 20 ans haro gaynaari ko yondiri e naaho so natani ɗum ulumul hadith o janga ɗo ɓurɗum ɗon tawa gaynaari so natindiri ɗo tawa ko ulum kayata balaga o janga ɗo duuɓi ɓurɗum ɗon tawa gaynaari so yarandi ɗo tata ko yondiri e usul o janga ɓuri duuɓi ɗon haro gaynaari so natani ko yondiri ɗo e fege o janga ɓuri duuɓinoga haro yaltari ko yondiri e fege so ndara natini ulumul qur'an o janga ɓurɗum haro yaltari woni wal umuru an tasila o kasir koy faqaddimi la hammi minnum fal ahammu wonni haray attin ko ɓuure himmude kon e muɗum e dow ko himmi kon seyni joni piiɗi fof al ilmul wasaya ko himmuɗi sabandema ɗiɗo ko wasila fino on ti famira deftere nden e sunna on joni noon ko honɗum ɓuuri himmude ɗum ɗon ko tawhid ardingol taw tawhid on on ti fama taw diina makko kan sabandema woni faqaddimu la hammi minnum fal ahammu oyni ardin ko himmi kon e dow ko himmi kon tawi piiji ɗin fof tawi ɗi himmi ha ko honɗum ɓuuri himmude on ti haray ardin ko ɓuure himmude kon e dow ko himmi kon e dow ko himmi kon ko tawhid so tawi on ti ɗen andi o mayidi e tawhid hay si tawi on ti o naato e yiite o luttintake to amma so tawi o mayidi e shirk ɗen andi ɗum ko shirk akbar mukhalladun fi nnar e ndaari kadi imam shafi'i ari e nokku goo inni woni imam ara en konngol taw Ali ibn Abi Talib o inni al ilmu khayrun min al mal al ilmu yahrusuka wa anta tahrusu al mal o inni ko wiyete kon gandal al ilmu o inni khayrun min al mal woni ɗum noon ɓuri ko wiyete ko jawdi o inni al ilmu yahrusuka gandal ngal kangal renatama wa anta tahrusu al mal o inni jawdi ndi noon ka renatandi addi ɗo fadlul ilmu piiji heewɗi ndaare hakkunde neɗɗo jannguɗo e neɗɗo mo jannga taw hay ko fit taw hara taw gandal ngal taw ko adna ɗo tun taw hakkunde neɗɗo jannguɗo e neɗɗo mo jannga nano ko gotum ɓe wonta hay hara ko ilmu duniya ma baalo kun tawi ko ilmu diini hara ko gandal ngal Allah subhanahu wa taala rewrete ngal oɗo kanko o mayide jawdi oɗo mayide gandal ene o mo maydiɗo jawdi makko ni ko hawto ndi yaata ɗen andi ari hadis piiji tati jokkata neɗɗo on no jeeya muɗum jawdi makko ni honto ndin ɗon ndi feƴƴata si ɗi hewtoyi ha siko otoje ɗe feƴƴata ka berta kanji ko ɗon ɗe wone yiltade ɓe gure fof ko kamɓe ko dambogo ɓene yilta ɓen a yala hewtoyde ene siko gandal honto yatte maggal o hewtide e maggal ko Allah subhanahu wa taala ɗum ɗo holli taw awa ko jama woni dogande kon ko wiyete kon jawdi gandal ngal no ɓurɗum ene si goɗɗo teddiri jawdi ñande jawdi lanni o hayfe ka o hayfata o hayfey ene si goɗɗo teddiri gandal ko wonde tuma o jippotako ɗum ɗo holli taw ko wiyete kon gandal no ɓuuri jawdi haray kadi kadalika ɗen andi ko yondire ngal ɗo gandal neɗɗo laabudde neɗɗo on o janga tata kadi ko honɗum kadi o janga kadi gandal tata kadi ko gandal a shar'i gandal tata ngal ɗo nafay ngal mo adna e laakara oɗo kadi janga kadi e jungo kadi tata jangete ɓen kadi on ɗon kadi ko laabuɗe ɗen kadi tabin ɓangingol kadi na kala fontuɗo kala wiyowo janne innata adda janga ko laabudde on ti janga e yimɓe sunna ɓen ɗon jannita no tata no sharia islam shar'inir no yo jangire nam kadalika ɗen andi hare ngal ɗo gandal hino mari sababuji ko rewrete hana ngal ɗo gandal heɓo no jeeya muɗum ɓurkoye ɗuman nagol a sabru muññagol neɗɗo ɗaɓɓo gandal ko labudde tata o heɓa ko wiyete kon sabru muññagol immorde satten nden wal ihlas e laɓɓingol kadi laɓɓinana Allah subhanahu wa taala so ɗaɓɓa e gandal o ɗaɓɓira fi Allah o ɗaɓɓirare fiyo woni ɗon tata ko kanko tum wolta e nder gonɗon hoɗo o ɗaɓɓirare hara ganda nga fiyoɓe fulani inni ko karamokojo hara ko ɗaɓɓiri ko ihlasa lillahi hara ko Allah subhanahu fi lillahi woni ko ɗaɓɓiri gandal makko ɗon ko ngal fanɗi o ko ngal fanɗi Allah subhanahu wa taala on kala ko waɗa barke e maggal sawandema gandama ko ihlasa lillahi o ɗaɓɓira fi Allah haɗarika neɗɗo no yewtirɗo ni jamon kadi heewi kadi fuɗɗiɓe jangude heewi fuɗɗiɓe defte tata ɓe gayntatako ta ɓe jangata ɗum ɗo woni ñaw ɓurgu duumade lagine ɗo buyi a fuɗɗantoɓe ɗo fuɗɗanaɓe ɗo deftere hara ko ɓuuri fanɗude hara ko deftere leyga wono risala jottoɗo jangga mayre ha o gaynede a jinde haron ka heɓata kitabu tawhid a jooɗo ɗon fuɗɗo ɗon inna kaalijo mi jannimo kitabu tawhid hande lanni a heɓata usulu talata ayinna mi fuɗɗani gasi nogayo kono ko ñelo gayniti ko ɗiɗo ma tata ma goto woɓɓe yaha ha tata
golle ɗen yaha ha ɓenda joni ti toon fen ɗo ko tiretini mi wawata heɓde feerno men jangira ɓe accide janngol few ɓenno heewi to ta sa yi ɓenna ko ustas si ɓe landama fatawa ɓe jaabo ta heɓe dartata ko ɗen andi le ko ɓuuri kon hulɓinade no wiiri ɗo ni ko wolugol ka dina tata ala na gandal ɗen andi ari ko fadlul ilmu cheikh raslan waɗi goɗɗo ko nabi sallam landano ɓenni leydi ni fof konto ɓuuri bonde ne aɗo inni anda ɓe landi seydna jibril ene leydi ndi fof konto ɓuuri bonde seydna jibril ni anda o yetti o landi allah subahana taala allah subahana taala humpite mumen aswaqiha ɓuri kaka marché ji mayri ay nan ɗo jaman ko ɓoyi ko aybu ko landede landal inna mi anda ɗum ɗon enen lagina ga ko aybu noon ɗullena aybu noon wigol mi anda ɗon ko nis feccere gandal noon on ti howlu yer ko andi kon ko anda ko inna mi anda on ɗon ɗumannagol ngol laaɓagol jama o taw on ɗo lande ɗa ndaare are ɗumaji imam maliki goɗɗo arno landiɓe lande hewde o jaabi yerɗo andi ɗe woni heddi fof mi anda o inni mi iwa nokkel kaare ha nokkel kaare mi mara ɗo mi landoma ɗeɗo wiya ɗeɗo o anda o inni yawirtoɗa kala ko rewnoɗa ɓe lamɗo inna ko min ko maliki lamda o inni o anda ɗum neɗɗo ngola budde o daro o inni so o anda o inna o anda ko ɗum ɗo woni yaltingol jama on tii toon e iskal sawanna sa jaabi keɗo hunde tawna noon nde hawrodir goɗɗo ko landoyama ɗum kanko tawimo mardali o jaaboyke an anantegol ɗon kongo woni kadi hawre kola budde jama on jaabo yer ko humpiti kon fimum koɓe humpitaki kon fimum ɓe acca ɗon hara ɓe jaabaki famin kono wiiri ɗo kadi hare kadi dina meɗen kan wona titi on humagol ɗen andi imam malik no wiiri noon o inni wa malikum imamu darul hijra qala qad asarana wal hujrati kullu kalamin minhu maqbulun wa minhu mardudun siwa rasul kala neɗɗo so wowli no woodi ko jaɓete no woodi ko ruttete makko woni siwa rasul sahibul qabr ne sallallahu alaihi wasallam to wolta ko ngol tata ngol ɗon koye jaɓgol en landata ko hontugol ɗumanni en jaɓa ngol tawi ɗum selli e maɓɓe hare koye jaɓugol amma si karmakojo ko towi o ko towi ko mari gandal o ko mari gandal o himo hawrodima himo woopa haray jama on koye jokku deftere nden e sunnanaɗon sallllahu alayhi wa sallam ɓe acca jokkugol ko witte kon a raayi mbeleɗe wonki tata ko hawrodiri kon e wonkiji maɓɓe kon hara hawrodira e deftere allah nden e sunnanaɗon sallllahu alayhi wa sallam haray jama on kadi ara ɓurdinari ɗaɓɓugol ko witte kon jawdi ndi e dow gandal ngal e andi ari hadina sallam ɓenni taysa abdul dinar taysa abdul dirham taysa abdul khamisa taysa abdul khamila in utiya radiya wa in lam yu'ta sakita taysa wantakata wa idha shika falan takasa woni tuba li abidin akhidin binani farasi fi sabili asasa ra'sa wa mubaratan qadamahu in kana fi hirasatin kana fi hirasa wa in kana fi saqa kana fi saqa wa in istazan lam yu'zan wa in shafa'a lam yushaffa woni taysa ay halaka wa da'ufa woni halkike honɗum abdul dinar maccuɗo tata ko wiyete ko mbuuɗi tum taysa abdul dirham ɗum ɗo kay ko newɗum e morde jawdi taysa abdul khamisa taysa abdul khamila woni halkike maccuɗo ko wiyete kon concol halkike maccuɗo ko wiyete kon firash woni en otiya ay en otiya min almasudi so heeɓi en mo landi ko muɗum radiya maɗum so torki allah sonda okkima o weltora wa in lam yuta shakita woni sey o okkaka ko landi gon o tikka woni taysa wantakasa ay dawfa wa halaka wa idha shika falan takasa woni ay sey o yuuki o wata ittude bullangal makko sa li da'fi sabandema lowgol makko woni tuuba woɓɓen tuuba ko ismu lil janna woɓɓe ko inni ko ismu shajaratin fil janna woni ngal ɗo leggal wonani maɗum oɗo aljanna wonni li abdi wonande jiyaɗo asasa ra'sa mo baratan qadamahu sankitiɗo sukundu mana koyɗe makko ɗe duggini o tata ɗum ɗo honɗum fi sabilillah woni tuuba li abdin akhidin biyan farasi fi sabil asasa ra'sa mubaradan qadama in kana fi hirasatin kana fi hirasa so waɗama ka yeeso setongol o wonay ka yeeso setongol wa in kana fi saqatin kana fi saqa so innama kanko won renta setongol ɓawo ko ɗon o wonta ɗen andi ɓuuri sattude fof jiyadi si innama yawgo jiyadi ko hikkotoɓe yeeso ɓen ka yawgol ko ɓuuri sattude fof ka si jiyadi lanni ko wona ɓe ɓen ɓawo si woɓɓe jokkiti ko ɓen ɗon ka ɓuuri sattude wayni stadan lam yu'dan so tawi o duginike o duginintake wayin shafa lam yushaffa so tefini o tefintake sabannema ɓeɗo na ɓeɗo ɓe konti tedduɓe ɓen ka maɓɓe ko konti tedduɓe ko jomiraɓe jawdi jomiraɓe galleji ko ɓeɗon konta tedduɓe ka maɓɓe ɗum ɗo haare fof muɗum ko hollugol en tun neɗɗon ko labuddo neɗɗo wakkilo janga neɗɗon janga deftere allah e sunnana ɗon o jokka kadi karamokoɓe tata karamokoɓe wiɓen ko ɓeɗoni karamokoɓe na kala wiitiɗo karamokojo woɓɓe go jangi ha kontade gandal maɓɓe ngal karamokoɓe rentina e gandal maɓɓe wamin hum
ka Yusuf al-Qaradawi kibarum tay har ko sunna duñeneno haren ko jeetino kibaru ulama kon karama ko ɓe radda rentine makko sabanna piiji ɗin ko wolta kon eko noddata ko yimɓe ɓen kon tata faljireji ɗin hiɗi heewi tata karama ko ɓe rentina e makko kadalika hasanul banna ɓe karama koɓe tata ɗumanni ɓe hara ko kibaru hara ko ɗumanni kon tata defte maɓɓe nen karama koɓe rentina e konngudi maɓɓe nen sabandema ɓe joyti toon piiji tata ko hawrodira e sunna harayti toon miɗo raɓɓinɗino ɗo wa akhiru dawana en alhamdulillah rabbil alamin laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal